alhamdulillah magi-magi wenyewe kedua telu barakah di talulungan berkaitan dengan hikmah Isra dan Mi'raj. Pertama ayat angkaina bacangan ionna alena gorota maka daya rusitongan na kotoma bicara ake gunana sampajange maka pasti ko pas sampajang itawe mabelay pole perbuatan pasya ya sange pasya pangkau kang iya si salay si bawa dan lele agamay iya kumungkar pangkau kang iya bertolak belakang dengan kebenaran akal. Jadi iya tuh agama tak dua, angka pasya angka mungkar. Iya ko pasya memang sebenarnya itu dari wahyu. Jadi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan wahyu agama. Tapi ko mungkar akalange mo pada memang nasi cocoki. Jadi angka tu agak-agak tania wahyu langsung dasar wahyu ipake. Napai akalange ipake si salah memang nih. Itulah yang masuk ke mungkar. Makanya inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Jadi fahsya si bawa mungkar. Jadi larangan berkaitan dengan dalil si bawa larangan yang memang sudah bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Jadi ya dua agak-agak de mematona na jamai nak deperi tau pas sampajang. Jadi ya tu ko pas sampajang ite de na paceceireng. Ya ko pas sampajang ite de na pacodokang. Ya ko pas sampajang ite de na makalasi ko makbalui. Ya ko pas sampajang ite de na korupsi. Ya ko pas sampajang ite de na sogo. Ya ko pas sampajang ite de na tarima pasogo. De na pangewas si bawala kaina. Ay, ko pas sampajang makomogaro. Maega tahu pas sampajang tapi makan mangi je pe ustaz. Raji ma berejama mak balui makalasi matoi. Pak berejama pas sampaja tapi korupsi matoi. Maka dah salah giro ayae, dena salah ayae, agak pe salah. Itu memahami solat. Ia ro sampajange telun rupa. Angka yasang as-salati ma'al gaflah. Angka as-salati ma'al yaqdah. Angka as-salat ma'al hudur. Jadi telua as-salat ma'al gaflah sempaja tapi dena meringerang. Baca mi bawang. Deka peringeranna artinya tidak khusyuk. Napakanjaki bacana tapi tadengi peringeranna. Namo 50 tahun mas sempaja detona berubah akhlak. Karena yang merubah akhlak adalah kehusyuan. Namo cinampak mi mas sempajang. Dena sitang ngajang. Dena 10 menit. Namo apa mi menit mas sempajang. Tapi khusyuk dalam sholat yang 4 menit itu. Maka ia tu tahu berubah akhlak menjadi makanja. Tapi namo sitang ngajang mi mas sempajang. Metaki mas sempajang. Tapi ngelilir kata orang Jawa betul kan nah dena makanya peringaran macam ni cane nengerani sandala na nengerani komporok na nengerani sesak na nengerani balu-balu na namo orina ni ngaramana to oko na lete macam ni cane peringaran watak kalena mi ko masigie tapi ruhnya kalili macam ne nengeramana jama-jama linona maka ia tu tahu namo si jata to masampajak detona berubah akhlak na menjadi bagus. Nah sebab yang merubah akhlak menjadi baik adalah kehusyuan dalam sholat. Makanya angka tu tahu mas sampajak dia minta. Angka biasa jamaah kulau runtuk mas sampajak, woi malasi. Rokok malasi, tokong malasi, suju malasi. Utanaiwi makara mata malasi. Nasang iya ko matangga ka napangaruhi ka setan. Iyo po kalau bala inapay may ganggu ka salah sa ini. Jadi katola sana makanja tola sana nasa iyo ko meta ka ustaz napa palampiri baca aku napa niya pili na ganggu.
Iyo pukul lau balai pokok nadi kan makalatur rokok subhanallah subhanallah toko boleh rokok lau balai. Napa ime ganggu kak salah saya ini? Kata jadi alasan na. Maka daka ia kok kalang cocok sah. Tapi angka hadis bicarai. Hadis Imam Bukhari maka dai nabita angka tau oko suri monri lailulung apala sampajan. Di riwayat Allah mengatakan dilipat dan digulung itu sama. Lai lepirang ngapalanna sampajanna napai lai rimpa kerupanna. Dilemparkan ke mukanya. Maka alai pakasiwemu. Karena dia tidak diterima di sisi Allah. Magai karena salatnya tidak ada tumak nina. Itu bahaya Pak. Jadi ia kok kalau cocok maka dia nak ganggu setan. Tapi ia kok tomat bicara dalilena, angka tahu solatnya tidak diterima oleh Allah palanya tapi dilemparkan kembali. Layak lemparan lo korupan maka dalai sampai jamu. Karena solatnya itu tidak ada tumak ninanya. Itu bahayanya. Makanya ia kok mas sampajangi tapa kanjak-kanjaki. Pasuku-sukui terutama idi imangin na sabay dito ya curi cuma natte aja itu nabita malampe bacana natten ko manca dena kada nabita palasi sampai jamu maka dami pendekkan bacaan jadi ro pangupu yalai ko to manca jimang maponco-ponco na dewa kada aja tala surah panjang alamoki suratul baqarah ta 10 na ayat na paki roko 5 ayat na paki roko. Nah, payatu ko imang angka tau pandrita termasuk iman tasapi na tengi lagoram. Bacana korange ko der tengi lagoram. Dilarang melakukan ko Imam Syafi'i. Bacalah Al-Qur'an sesuai haknya. Itegere iman na Makkah, iman na Madinah. Iyo po di sesa ko Indonesia lay cecca ko makiro baca malam po makarami na baca lalo miyaro. Yo pui di iya korate oki mis salat wai na puji lada nih iya nak dandu na pura si marala allu napa si rewa ai na puji lada apa iya ko malampu-lampu mi bacana nasangi makana imak biasa-biasa padahal mestinya itu yang benar. Jadi namo palago kita caji mangaja tapalette ilago ta koi mange. Tapi tetap membaca Al-Quran dengan irama cuma aja nih palampiri lada. Engka biasa uruntu, lampi pagah. Iya. Natek ko iman tasyapi, bacalah Al-Quran sesuai dengan haknya. Dua telu malau runtu ko sidrap makoro memang dia membaca dengan biasa. Istilahnya sesuai makhrajnya sesuai dengan kaidahnya. Tapi ya tahu na rupe maka dak masalah toje pak makmunge toje masalah do cilinda. Ya nade na makanja na sadil lago-lago na de to na kalagi. Biasa ko ramalangi na ala imang. Na sa ay ima baca lalo. Na makiro. Iya na poji ko papade pitu-pitu. Pura si tak dengan kasimu pak lago-lago. Ay na poji lada padahal sebenarnya kalau dalam kaidah itu ndak boleh. Iya. Jadi ini penting saya ingatkan. Kemudian, irona sampajange Pak Bu, usahakan gina toma tenang, kata bereki toma tenang, makanya tu ko toma kiada na sabangka sa adabu salah, makiada ki riolona pong Allah Taala ko toma sampaj, mak baca Fatihah ki angka saktana, ibace do itite lepang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Napi baca ini wajat dina pelan-pelan aja mo Allah akbar kabira itu awe mak baca Fatihah makoto iya tu Fatihah mangamit tu malaikat alhamdulillahi rabbil alamin ibaca iro sinin na papuji ang kamanang ipangolo loko po mapunengi sinin na alangi maka di po Allah Ta'ala we na puji ka atakku mangamit tu malaikat alingi kesempatan malaikat makaming makanya nanti pasti sambu-sambu alingi sakta alingi kesempatan malaikat milaudongangi alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim. Makanya kung kapalawangan na mangami malaikat. Iya ko'y pasi taru-taru maka dia malaikat. Amasan ni. Gagato. Roko ki makotoro latupi makanja pilampu na lakae lirala roko napa ibaca subhana rabbiyal azim. Makanja pi aja na komi malalang Allahu akbar sami Allahu akbar awe mapasitarumi Allahu akbar sami Allahu akbar dena na rewa makoba manihe dito kagok kwe aja tapatan nangir iya maka dena bita panga kami na makalasye ti samesange panga pelolang samesange pelolang pancuri itu jadi makanya nabi ta panga kami na makalasye tau minaw di lalas sampajang maka dari sahabat angka kape tau minaw ko sampajang maka nabi tangka angka tu panga ko lalas sampajang nigi tau mas sampajang dena lampu laka na korokoi de tona lampu laka na ko sujui malampu engka tu tahu rokok tapi engka tu je kita tahu pak dia na rokok maka licuai atau apa ia sengir rokok si lampu ilaka si babo poncingnya lurus maka dia dah lele koko riwayat ia ko nabita rokok na tomala kaca ni panoi we na ipatada ngoko laka na nabita dia na tak bolo berarti makanya lampu na kawita tahu pak materu iliman na loko kacik-kacin na materu ulun na yawana utuna nonroy dia na rokok itu maka licuai dito kagok koy lima okui utu taro kutu ya demi na wadding ya silakan lima makoy natengi nabita salat itu menyelipkan kedua tangan masuk di salah-salah paha dena wadding biasa tuh enggak tahu masam paja dena kutur nanti masilakan lima koy tamai lima na lolalang iya ro nateng agamanya tuh dalilnya itu tidak boleh memang makanya rokok pakanya lampu kecuali makun reye maria waice de ulunna na utuna tapi sikuna makun reye lari lolalang iya roane agak sedikit terbuka tapi dia to sinalo saliwang aja to siya Allahu akbar wah ya na tu pasang pajat tu apa angkat tu tahu ya itu garakanna apalagi mubah si makokoe pengobatan akhir zaman gerakan sholat dijadikan sebagai terapi penyakit ya namanya mas sempaja makokoe papada pasila Allah akbar ya pada pasila ya pak ya naroi podangi maka dah meluruskan membuka jari-jari jantung ke belakang ditarik tak pada tau melo mat karate Allah aja dena marigaga ya guri maka dia garakan na sola engka pangerun na loko kesehatannya tapi aja na yaro manca tujuan apa aja kama yoga matu garakan na cina yaro rate pede mega gunana labiran ni tema yoga na mas sampajangnya aja atau jadi dena wadding yaro tujuan ya pe kong kemanfaat na taro nih tapi aja na yaro alamak kan ya lebe aja na yaro napit to wih tapi dia tahu naga aku dia tahu pakai komedi mamula ni ka pangangkah gitu iya jadi aja biasa iya tuh mas sampajang aja nama kat domana ngalelebe aja pangkat tu tahu mas sampajang mapat di mana ngalele nalapo wih aja terlemak-lemakan jangan terlalu memberatkan istilahnya aja napak dia tu nule husu eko makat domana ngalele iya itu ko patareka angkana napa si runtu ya jarinna pak jalok nasi baindo liman na buka-buka jarinna cede de na para apa iro buka-buka cede napa si depe indo liman na pak jalok na napa nageteng agalasanna lapalan na lima alipu lamang madua huruf ha
maka dia okina Allahu. Jadi ia pala limai okina Allahu ia na romakada Allah na pataraka ia na rompai lapalang Allahu na pasidape ice de indok liman na si bapak jalok na letemir. Ya ko dito tami pakai jatuh siata ko Allah. Dito. Itu betungan na angka makada buka-buka ni cek de. Ya ko ya biasa na pak guru ngero-guru tamakada dena. Aja mu winrui patanang ibawan ni kega nasa di muaka gang kasibatu singkaru. Makada karo ni 24 nila ba ya tu koto kata bere makan jala datu ya ku ya dua jari ipatada ngoko pergalangangi napa ya taluewe si dape matoy ya na tu nakada dua tamas sarang talu tamalaisang napatada itu makanya Allahu Akbar iya dua jari ya tenra kanyukwe ya jitadangi napa tenra ilau mematoy supaya dena lepak paringarannya lori pong Allah Ta'ala si batu ya tu itu mak jalok tu matu makomati tu iya talue yawe indo lime natumpa ice de pa jalok na pausaha kangiro capak na jariero si lempu ibawang utu aja na layolo si lempu utu pak ya ko si lempu itu capak na jari tangai o kutubukun na utu malokonge iya si kuta pas si lempu itu si baam putu monri yan na tu nakada morabbi sulapapa. Jadi koto masampajang jadi makanja tu kuranna suju ki makotoro yan namo tu suju matu angka tau suju ina iolo hatta papala liman na pautuna angka tau la iolo utuna napa pala liman na pauluna cocok manemo tapi nabitta wattuna magalak mo pa malolo mo pa umuruna ina ioloy ha utuna tappa napaliman na napauluna sisanna macoco nabita menre alena mamule agak matana watakalena napala ioloy liman na matulakang napa napano utuna jadi yai tau nakan nai remati ya narota pake nakan nai asam urat ya kota pautu na matto na atulakan ni yolo pala yolo ni lemay matulak ka dena salah apa biasa mo na jama na bitta ya wattuna magala na bitta utuna na pala yolo ya idi tau malolo ha namutu ta pala yolo maka de imatu ulun na yolo na palimana na pautuna angkato tu tau maka de siwali milimana na patulakkan na na patoko manutuna siwali cuma to meki degaga makan re langsung mitoko mako kakakama pakarate masampaja de natulakang ini mani bawah itu jadi yero sampajangnya tapi usahakan setiap gerakan kita memaknai kehusyuan dalam sholat kegayasang ya koto tatto nama koe maka de tau pandrita itu sampai 2 talu tau pandrita mau tulipake mau pasujadah nak julekangi aje na tulok ko sujadangi melo non rima ceke pasti mak beres salat tu na beres salang itu nabita napa na beres salangi malaikat Jibril napa ya ko napakanjaki rampan na nyawana napa ngulo memang ya alena lori pong Allah Ta'ala na rubay frekuensi na alena jadi maka datannya na aleku tapi Ahmad na tatong iya na tu naka upasang isere na sumakada iya ko meloki kokoki Malaysia na meloki matalipolo Indonesia itu mestinya plus 62 ndak bisa 081 dirubah frekuensi supaya bisa terkoneksi makomati itu koto masampajak nasabak yang bisa terkoneksi dengan Allah adalah Ahmad nur na nabita disebut rahasia tamaki okoro rahasia ero alena tapake mangolo rimpong Allah Ta'ala na sabaan katuyapun na ini hakikatnya tapahamo kira-kira di kapak di lau bahas si cek de jolo iya tui di rupa tawe agak konge nalingi pong Allah Ta'ala nomor sidi watakale tubuh kasar iya pita mate angka ulun na angka liman ng kajene kenri pole ya patakalewe polok kui tanah polok kui angin polok kui api polok kui wae apa unsurna unsur api angin tanah si bawa wae
Iya ro apa unsur lai gabungkangi yana tu nancaji watak kale tubuh kasara apa unsur nanya tubuh kasara yana ro yasang rupa tahu ini yang tidak pernah paten tuli berubah maginan ka berubah tita nigare foto ta batu tatekai napa tita batu tes D napa tita batu tes SMP napa tita batu tes SMA napa tita batu tamakulia napa tita foto tamakokoe kaya gaji sitongan na hindi. Tayo tegare. Waktu tateka mako ami aja pe modele ko Sisa na tames de mako si modele na. Berarti tubuh ini tidak pernah paten. Dia akan selalu berubah. Makumoro matu nara masola. Hancur. Rewa pe maloko salan na manca gitana. Maka damaje pe ustas na degaga api. Angka hawana. Ia kumacai itai na macolak mana ngalelen itu panas. Itu adalah api. Dalam tubuh ada air, dalam tubuh ada angin. Makanya apa unsur menyatu. Ia tu mancai watakale. Sifat na api tetong. Sifat na anginge rokok. Sifat na tanah suju. Sifat na wae tudang. Ia ko tetong simbol na huruf alif. Ia ko rokok simbol na huruf ha. Ia ko suju simbol na huruf mim. Ya ko tudang simbol na huruf dal. Tulisannya A, H, Mim, Dal. Tulisannya Ahmad. Puluk kiro watak kalewero. Berarti pulikin ri rasanya Ahmad. Ia na royasan Nur Muhammad. Ia na tunakada li kulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka sewa-sewa puluk ki nur na nabita. Asanna Nur Muhammad adalah Ahmad. Ya kumakadete Nur Muhammad itu cahayanya pada ko lampu. Macahayai to maka da lampu. Tapi ia ko mati maka daki balong. Itu tabahnya. Karena nurnya Muhammad itu sehingga disebut Nur Muhammad. Nah sebab matapai cahayaan. Asat tongat-tonganna Ahmad. Ia mato tahu, ia mato sempajang. Magina kada, ia sempajangnya tetong rokok, suju, tudang. Makanya sholat itu juga Ahmad, watakalewe Ahmad mato. Nayarui di pancaji watakale. Yang kedua napasa. Ia masuk mutamah. Angkat tu ilmu na napasa. Dia tu na sembarang. Apa ia tu napasa? Ternyata ia tu mak barunge lo saliwang. Sakbin namia tu. Angka kotilalang. Moni itu kones sangitawe. Ya ko napas tu napake teh wat di nataha wat di napasu tapi napas itu masuk utama dan itu angka poleanganna angka ya dua jari ya se naposi yon roi malai angka ya wana ya natu nakada sikiri rahasia sikiri batik madu berbango ko tu tapi aja no bahas ya ro namo sikiri la ilaha illallah itu nakampun namelo sikik malai sikiri rahasia itu ya naro jadi Oke monroy. Kemudian angka yasar rahasia ia naro rahasia Nur Muhammad. Angka to ruh ia ruwe talu idafi qadim dengan haya. Ina tu ampai te kome mate talu prosesna. Mapamula capak nendo kajena latu utuna latu posina latu kerongkongan. Makanya tu te koma ipamadangi capak na ajena latu utuna macakke. Ya ko macakke na dati utuna na libal yase pasti watangnya tu matada. Nasa na dati matu posina tu kakak menre itu makadani menre galagana. Di situ tandanya itu 3 tahap. Jadi itu ruwe dena cidipa. Makanya ko matin re tawe ruhnya diangkat. Tapi ya ko mati tawe ruhnya digenggam. Si salat. Iya. Iya rote ko matin re mate kah? Bu, tete mo kiwasam. Bu, iro tau matin roy mate ka? De, mapangewan itu. Maka day nabita annaumu ahul maut. Napapak dongan natin roy aga. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya kotomo to aga bacana. Alhamdulillahillazi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Aga betul kan? Terima kasih banyak puang. Taparewa ka nga atutungakku. Riwat tu pura aku tapa mate. Pangewan itu.
Taneki pemang, mate ka tau matinro eh? Hah? Apa ngewan nih? Mati bu, orang yang tidur itu disebut orang mati. Makanya ya roh agama nabi tak nalai akal barakang orang yang meninggal dengan orang tidur. Nasabah untuk memahami kematian, pahami orang tidur. Maka lebih kuyasang kata neki, ya ko matinro ite nakatulu-tulu makita kah? Hah? He. Iya ko matinro itawe nakatulu-tulu na itale na lo Jakarta ni itale na lo Jupanda makita kah? Makita, tapi matanya tertutup. Mata aga na pake makita non limite peristiwa padahal matanya tertutup. Itu bukan mata batin. Itu pandangan dari ruh idofi. Makanya ya tu tau matewe lala kuburu tembus pakitan lokolino. Makanya dinding kuburan disebut barsah. Si salah ya. Iya ko onron na lemak tau matewe maka daki alam kubur. Tapi dinding kuburan yang seperti cermin yang tembus ke dunia dan juga tembus ke alam akhirat disebut barsah. Barsah itu bahasa Arab. Ya kui pak bicara ogi isampirang. Ya kui pak bahasa Indonesia tirai. Tabahan nih. Isamesang tirai. De sampirang. Nisam. Kain tipis yang membatasi ruangan satu dengan ruangan lain. Yang ketika kita melihat itu terbayang tembus. Orang di luar bisa didengar suaranya, cuma terhalang pandangannya. Makkolek batu tau matewe. Mendengarkan kalimat orang-orang yang di dunia. Makanya Nabi tatama ki burue akan baca. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Madodo sakdanna Nabi ta. Kemudian Umar bertanya, nang kalinga gaji ya Rasulullah. Agar nasa nabita, hei Umar, lebih matarangi pareng kalingan na tau matewe daripada tau tuwe. Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab karena dengan ruhnya dia menjawab bukan dengan jasadnya. Makanya maka dari nabita, oni sandala na tau mangantara tau matewe, nang kalinga tau matewe. Ya tu ko ampai ko toloki buru aja na to kapau-pau. Singkin indo upa. Iya na biasa na seman. Aja masiri itu. Makanya setiap orang yang meninggal kita selalu mengungkit-ungkit kebaikannya supaya menjadi senang. Mati tahu dia nak dingin itu Pak Bu. Yuka jana tidak mesti ditutup. Pui di sesa. Mak bici maka ruka. Iya. Maka anak taruh ki pas sengar madecik. Nek komeki yang enggak tahu kanja abas sakit. Insyaallah ko mabas sakit tahu kanja. Dega beli bola ta cecaki ko mabas sakit kagak. Dega tahu seke emi ti cecak ko beli bolaan. Macam ini mi. Ya. Jadi abas sabawan nih, makanya orang masuk surga itu Pak bukan karena harta. Mata sakami maka ada warampara patami teh surga tania. Agan apa le? Jasa. Kenapa ada wanita WTS asumadak kami napinung natama surga? Itu karena jasa Pak, bukan karena harta. Iya Tommy itu narampe tahu denang kanama ya komega gagata maka ada 10 miliar dita. Palingan maka dami teh mega dina yanu. Mate ki matu tanya di puna langsung lete lo kona tapi ya ko mabas saki ma bere mabas saki tolidi na rampe tawe na mo mate ki de na mungkin lete lo kona maka taro ki pasengaran na rekomelo ki mancitau kanja aja tamasek maka apa ati ga tau je tau sogi maka kaddi tapi de to ko wajo de ga angka ayo ibu-ibu ya sidakak alo mo ki mah sidakah. Ya tu ampai engka Pak Balu koy. Pak Balu. Ya tu ampai ko to bunga mapatarala ko ele ilan su ya sidakah pulok korong. Ya naro ya samula balu.
Ya ko angka tau mak balu pas ala pangali pamulang, dia mengambil sebagian dari situ atau seluruhnya diambil itu, kemudian langsung nasidakan natitip yo kupong Allah Ta'ala na pemilau dong, insya Allah itu sahana dia bakar. Itu dijamin. Ya naroyasa mula balu. Yo pui dia sange mula balu irak ko otay na payasilikang. Dito na ako kumay. Mako angka pamalada pampatarali ta panaluko di na napa. Na bampak. Oy, bampa mana ngero na sa tarala ko. Tarala ko din na tarala. Na panarako ta na panasila kang nasa ngindo duy na niya. Denak ko alam mula balu pamulangi langsung ya sidakah. Ipodamini po Allah Ta'ala rezeki yang pertama kau berikan saya kembalikan titip kepadamu. Itu barakah nih nariasa mula balu. Makomoro. Makunruto ngasat itu bela. Iya. Diulangi pe mga. Jadi ya roko Thomas sempaja pak usahakan ni aja na lobang. Oke, aja na lobang oko kata bere usahakan ni nasi sumpung. Iya ko matu lepa yo ko patehe usahakan ni na rekwidati ya kana abu dua iya kana stain tapasi sumpung yo koro. Iya na lesse taparewa si, iya na lesse taparewa si. Agang kulyangi selalu berbolak-balik. Pada ko toma motor, iya na le ko calaga na palempu si. Mako mati itu ko Thomas sempaja. Aja nasi tonra ingeran ni motor barangkali harus sesak aku nak di paru pulang ala tagun cita mau kan padahal masa pajangi he on rotona nasa talun rakan ni gajero apa ni kan angka lalu nasa akadua na gajero suju napa cicang iya angka lalu madari na lupai ma beresalang magai nasa ba de mematona tenang. Ta coba igare tomelo mangolo kupong Allah Ta'ala pakanjaki ro pakengi melo ipake masampaja mapamule jenne pakanjaki me matomilo dong yana tunang kaya jenne taluka nape na bisay limanna tapacinga nga lima kupo pula di sini na selesai. Kemudian yang kedua tapancejenga nga iya matu lima kupo lima macahaya ko surimon rimu. Kemudian yang ketiga epo tajagaya nga iya lima ku sarekwam manginapigaw anu madece. Iya matu ko lima tahun na nabisay tapancaje lima ku tarime kita catatan ngamal ko surimondri. Kemudian tajagaya nga iya lima ku ponge talengi baraka iya lima ku nawat di salama lino akhira ata pabelai ya tu ampai tu lima dong ya nanti ya jenne taluka luka jenne na secara syariat tapi nasabak nalisari pak dongang itu wudunya selalu ada nilai berkah di dalamnya ya nariasa jenne taluka tanna ya tiasa ngejenne taluka dia nak jenne uran pesangi sampai jatah petu maka dia musuju pacapurang atau ko beresalange pasi sumpungi ya ko suju ko suju eta pake ya ta suju pacapura sampai jaloro atau ka memang niati untuk masa pajang asar pasi sumpu memang nih magai supaya ro sampajang itu lisi sambungi mataru aja ta pakaletungi. Ini penting saya wasiatkan supaya kehidupan kita terus berpahala. Apa ya ko sampajang mimita reke pak ya mitu talabat tangana sampaja reke nasiagam sampaja loro 5 menit sampajang asar 5 menit mangaribi 5 menit ya tomi ko tomak berejama na 5 menit pak ya ko tomak sampaja jadi dia kalalo atau nasa taja ngak cinampo sampaja cinampa to kan napai pakanjaki tudangi pura nasa tajokan wih selesai no nasa ibilla mi ibilla iga iya tapakanjaki maka daka ya pak tak kalamui talanga sara pakanjaki memang maka tu kanjak ko makanjak mati baca Allahu Akbar to mangulok yulo na pong Allah Ta'ala na paibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ibakanjakir napa to mangilaw rilana palisa ya ko to suju tumpahkan semua dosa-dosa kita nasabak magay iya tu komelo ki lo masampajang nasa nabita ya rupong Allah Ta'ala nasuroy malaikat natari dosa ko salangkay
si bawa kolue ya tu ampai kotame waktu sampajange matana papena dingi risesena tau tu lima sampajange ia na pura na ia na rokok na matu si bawa suju maka dia nabita tak denna idosana pada tak denna na donge pula ditake na jue ya na tu ampai makanja kumete taki rokok na sabak megege gado saya napa kitokong aja nakan Allahu akbar sami Allahu akbar dia pernah tak denna dosa mato jami itu iya jadi PTT suju naraga ya rodosero ya natu ampai koto purma biar salam madari tak pemaringa papena dinge magai itu salah satu hikmah salat ilolongan itu barakah ya kong katau nasai pada miasa dinginya pura nama sampaja de na pede marek jim miasa dia oh makunru-kunru ya tuh iya napa ni koto mas sampajang usahakan iya ko ini mas sampaja cedi dimu ya iya na roong ko tatala pangupu ongko tanah namoji itu imange kato tongko na aja na taparote si pu imaku ya toro na baca kasi tina sakit ti mawat duhai kato tu na sa ya nu imatu waduha si tu alam nasarah aja na taparote si ang kasahabat na nabi 5 taong imancaji matuli kulo Allah na gan rusu lai parote so ko jamaah na makadami ko de umiacu aja mo macu tapi aga baraka na makade nabi ta gara-gara papuji mo ko kulalau si bako matu tama suruga napa ni anagan rusuk mandar din na baca kapitu na peroko ini ka iya aja mo tanu pak cuma upasangi hindari ayat-ayat yang dibaca dalam sholat yang berkaitan dengan siksa usahakan ayat-ayat yang kita baca ini kalau dalam ilmu hikmah usahakan ayat-ayat yang kita baca itu ayat-ayat untuk ketenangan, untuk obat. Makanya maka di topan rite, hindari banyak membaca takbat yada kau masampajak. Pegai mu baca alam nasrah supaya derajatmu selalu diangkat. Kau dimuliakan. Aja na yala takbat yada. Cede nala si takbat. Gitu. Wih aja. Ye. Topan rite rupa hikmah ya. Maka di hikmah nasabaiya tu ayat sesudah Fatihah besar pengaruhnya dalam kehidupan. Besar pengaruhnya nasabah itu menjadi doa. Ya natu nangka baca alam nasrah napasi bali kulallahu. Angkatok baca alam nasrah napasi bali di alam tarakaipa. Angkatok baca alam nasrah napasi bali di ila fi Quraisy. Iya. Angkatok jadi di mana kega maka dari natai nasa dia upo justas ya naro tambah tabaca kapito ke 10 si dia ke 10 2 ke 20 si dia namariga karena Nabi mengajarkan kepada kita bahwa surah ini adalah surah untuk ketenangan kalbu ya ko angka tahu nakan na musibah surah mamalkan ya surah supaya kalbunya ditenangkan oleh Allah mapatenang hati itu inna ataina iya kakak maka lo putus cinta pura pun ya maka dah hidupku selamanya sisan nai salai pak tu 5 janji ni sabar no pak mengkame tu je tuaruan itu lilele mi ka janji de gaga keputusan iya de to gaga kodi tapi mega to makun re tu limelu janji iya jadi apalagi metodu kekurangan nama kun re yo ku pareng kalingan apalagi ko yokiran SMS mapuisi selamat berbaring di pembaringan yang indah iya tapi kelapa magai ini yang banyak merusak makanya hati-hati apa itu tuh solangi makun rei paring kalingan apa oki itu monro syahwat nama makun rei itu di pendengaran iya nama macam mak bote arwane namo de negara magaretak laku to iya iya rohani itu situ pengaruh nak penglihatan makanya makunre harus tampil sempurna jadi makunre aja tak acak-acakan yang miwatu anak darah nama kabelo sisa na pura malaki ya gaji de kamu dile demi komelo lo butingin nama kabelo namuan ninna na palitik manatok bulu mata isambung pamule antibade gang kanti tornado kemana ingat penya matandre pak ibalo dito gago ko di namo isin ng katopala na petenang betongan na upasang niya maka dah memang harus tampil indah di depan suami
Pekui carana nama sanang atina lakai tak. Kasih model yang paling indah. Iya, makanya anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Itu wanita idaman. Iya. Tenang ya tuh 5 tito Iya. Iya. Tajagai bilakai tak, tajagai aga ko makiaro ni, talu baris ini. Patak baris itu makun reyegan nah. Iya. Masoli arone mako pak masoli. Masoli. Aja ta mencungi di makun rey. Nilai na si demeto na siya ganarone. Apa nabi tameto milaw doang. Pegaya nga makun rey poleri umakku nasabak siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu ampai koto pura mak bayi ni makanja tu kota panak makun rey ki buah 2. Ibu 2 atau telu pakai salama itu. Pamakai nabi ta 2 atau telu anak makun rey ahli ibadah, dia nagesa ko api neraka. Ya ko na arone namo 10 de to pakai jaminan. Iya, makanya ya dia pakai anak makun rey aki buah memen ni. Iya, aki buah ki hadis saro. Iya. Iya guru terbiasa na podanga maka deh nak kopura koboting akun rey yo maki buah munri perone. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. Itu pesan na memang guru tak. Waktu tanamu biasa kada piku cara na maka de guru tanapas itu nak. Ya ko mawusu napas atau mu dokum baca bismillah insyaallah. Arwane itu ya ko napas abio makun rey itu. De na sila pasang itu. Tu pesan na guru tak. Jadi wasiat. Iya mikolaba isabara nih. Kada way laba apa nih Ustaz? Maka mau tu gampat tapak bayi ni bapak na. Kuat dimoy. Tapi jatuh sini bapak-bapak kita coba-coba mak poligami. Maka dah mengikuti sunnah Nabi. Ke sunnah Nabi namo sampai subuh na tamaka potok. Ayo. Iya ro poligami Pak dia nama gampang. Ketika istri pertama dengan istri kedua itu harus satu rumah. Cik di bola cuma beda kamar. Dia nawat di maka dia kibuar ngi bola ko cik dia kibuar ngi bola ko cik dia. Nah sebab itu melahirkan fitnah. Apa maka dia mati istri pamulangi. Ai manri bale nandra takuri di kaju mina pandrengangi. Makanya ipasi boleh supaya andrena naitai. Yang kedua, ia rowa jujue, ia ko istri pertama mencuci, istri kedua mak dako sesak. Ia lengi di ipatudangi dua-dua, napa ia le di masing-masing di hadapannya. Dia nawat dia lema kali cubu. Wajujud tata pakewe si bawa makku boti misalnya si bawa bene pamulata, ia lengi ale nama to selesai. Bajujud tata pakai dengan istri kedua ale nama to selesai. Iya rona pawat di mapoligami. Iya kau makali cubu-cubu. Ini berat itu Pak. Kemudian angka peraturan nasi napasu pemerintah harus minta izin. Wah ya merajiro. Makanya angka tu tahu panrita maka dah sebelum botiko apa remisi memeno. Jadikan sebagai syarat sebelum kau menghitbah. Podangi maka dah. Melo kak pubayine ko tapi dengan syarat iya ko pole baja sanga dia matu umelo mak bayine talenga izin. Iya ko melo tapu bayine ni. Dena na parotes tu matu ko botingi. Apa pura memang dita podang. Yo pu ini dia nang kata podangi. Napa kimelo palalo deh ni lengi lalang. Makiro. Makanya maka dah wela ba apa ni Ustaz? Nalai deceng. Di situ makanya maka dia guru takemu ing almarhum de tu gaga bayine melo i poligami makun rei tu melo. Jadi tidak ada istri mau dipoligami. Yang mau dipoligami itu perempuan. Tapahan. Apa iya kok bene ta makan mer komer dia cocok. Tapi makun rei itu karena istri kedua itu perempuan. Jika makiro itu pesan naguru takemu. Tapi ajak ya ko ya cidina. Tapakan jaki insyaallah. De nama rajing pertama ki suruga. Tapi di makun rei pasang ibu tapakan jaki layanat talokolakai. Tapakan jaki lalu. Apa ini menitu pite itu pintu na suruga ki gamelo tolak tama. Nareko makanja itazim talokola kita makanja sampajata tajagai syahwata makanja puasa ta insyaallah.
Pintun na suruh berkata buka mana maka do kumulalo. Nareko makanja. Aja lalu tak dari kereke. Aja. Seikhlas mungkin. Tapi enggak toje tu lakai memang mapa kerek-kerek. Maka cigau memang kanjaan rena na degaga na store. Kah, uri. Maka cigau tu 5 HP mimon robolah. Nggih, makun rei makoto. Angkat tong kanilakai na meloman rena degaga jampag. Makanya kong kay lakay pole langsung ijampu ajama kita bawi limanna. Tasapu-sapu palipalina napa tasurut tudang. Ya ko tudang ita podangi kadaga waki borang ipa teh, kopi atau air putih. Ya ko maka day teh, lauki maki borang iteng napa tapalinakang eta bawi sarak na napa tapoda maka da istirahat ki sayang meka jololo maki borang i andre. Tanal lakaita. Makomoro bate talayani lakaita. Masalah memang. Pak kami tu makun re na cau-cau wartawangi kong kay pole laki na dia pernah tu dah kiu pole mau napa dia dapat bunga masih mis kali umbali mau ya uwe kapacuritan na ay aja ni pak pole nga susah laki kong kay pole taritan na papinadina iya ko tite mata ko maminya rupana agak kelelahan tapaliu ko popata napata sapu-sapu ulunna 15 menit mak arone matinro ko popan na makun reye itu mengalahkan 3 jam di tempat tidur itu sudah diteliti. Kanya Nabi itu sering tidur di paha Khadijah. Biasa mau dapat tidur-tidur laki tak kopopata. Oh, makun rai kundruto. Ega, dena wadi juara Pak Camak. Ega, macam masalah. Iya, tapakan jaki Pak. Ya to situ ronewe, ya kotite makun rai tak masesa. Tapasan reyo kuaro tak sebelah kiri. Makanya tu makun reyo ko manguriwa imelo jajia ngabija-bija. Nai pasan remo ko aroy 30% rasa sakitnya itu hilang. Ya tahu tu barakat. Mega potoro ni angkani bayi na tu limat demat dan kulo. Wah si ganrusu mi matole. Arone kunruto iya tu. Mega desi sagak. Agak pusing nah itu tapi dia tahu kagak kok iya. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan maka derona sampai jange usahakan kita palisa akur rokoe angka isana angka peringeran angka baca angka peringeran aja tatoko na rekode ta palisa di peringeran ya kode tu le maringeran ko baca letup pi baca napa ta pangolo ale talori pongalatala napa palang-palang tokong makanja pilampu na tokonge napa ki suju ya ko suju ki tita ale ta suju riolo na pongalatala na rekobat tu ni pangolo di polo na pongalatala atau kang niati pangilaw aga ta cinay tilaw aja ta palang-palang iya na tuyasang maka da aja mu tokong na rekode ni patoko ko aja mu suju na rekode ni pasuju ko aja mu tokko na rekode na letu anu milawi itu hakikatnya akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh